Kurerikana ati Musa Mohamed wa ukuru wa miaka 22 atavanirie giko kiu utuku wa gukea umuthi. Kuringana na umwe wa aikari a itura riri ria Kivira, mwanake ucio aratonyire nyumba ta thaa thita cia utuku na gucogotha nyina Nasra Mohamed hamwe na mwari wa nyina mbere ya inegene riake rituikite bara ya mwiri kuri nyina na mwari wa nyina. Nyina wa Musa arari na ukuru wa miaka 50, nake mwari wake uria uratigirwo na nguraro ari na ukuru wa miaka 25. Igeria ria muingi wa itura riu ria kuhonokia Nasra niriraringire ihiga amuona thutha wao gwite kabu marakorire Musa ni ahingite murango na thiini. Ile kitu tu alienda akajifunga ndani ya nyumba ya mama yake na kuanza kufanya abnormal things. So from there tulisikia tu nduru, mama akipiga kelele nakufa. Sasa from there tukajaribu ku rescue. Tukajaribu kuvunja mlango tukashindwa. Tukajaribu kutumia all forces tukashindwa kwa sababu aliweka a lot of things distraction kwa mlango hatungeweza kuingia, so ilibidi tuende juu ya roof. Magiga githaria mabarita ma nyumba iyo niguo maigire thiini. Mutumia ucio ni arageretwo ngero ni murio wake. Mwari wa Nasra ni arahonokire ona gutuika ni aratigirwo na nguraro. Immediate tu akani attack na kisu. Ilikuwa nimeingiza shingo ndani songe. Nikakata shingo. So nilirudisha kichwa nyuma. Kwa hiyo kitu. Thutha wa Musa gutavania ngero iyo, muingi ni uranyitirwo ni matukuya na uratharikira mwanake ucio na kumuraga. Riu ciana cia Nasra itigitwo na kimako ngoro-ini ciao ona mothio-ini mao thutha wa kurirwo ni endwa ao eri na njira matangireciririe. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Helen Maina.